Kamu berdua tuh kan sudah cak wong barat. Jadi kaget kita ngomong bakso agak ke barat-baratan. Iya bener-bener. Turisnya mah. Biar bagus ya di Bali ya. Agak mana ngomong gue? Ngerti tidak kamu tuh ya? Pokoknya kita harus detail ya, harus detail. Popi, kau ngomong bahasa barat Popi, ya? Ngerti tidak kau tuh? Rai kau cak mulai ita, kau cak mulai aku nih capak lek lain, ya? Ayo duduk. Nah, sini be. Sini. Wih, pemandan. Ya. Popi, ingat Popi. Nah, kayak aku panggil Be. Beli. Sebelum jalan-jalan kita makan dulu, sebelum kita belanja. Excuse me, madam. I explain to you. And for the Silungan breakfast set menu, we have Balinese breakfast, American breakfast, and continental breakfast. And for the example, if you order American breakfast, you have the fruit juice, papaya juice, and fruit yogurt and fruit platter. For the main course, we have scramble. Oke. My friend. Yang muda Be. Inggris ya. Oke. Itu beli. Saya pesan bread jambret. Bread Jambret. Roti. Selai roti. Itu dia. Bread jambret. Bread jambret. Enggak pakai lama.